যোৱা 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ স্বৰাজ ভৱনত JDP নিউজ শিশু প্ৰতিভা বিকাশ মঞ্চ অসমৰ চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি JDP নিউজে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰে শিশু দিৱস। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে থকা অনেকগৰাকী প্ৰতিভা সম্পন্ন শিশুক JDP নিউজে সেই মঞ্চতে সম্বৰ্ধনা জনায়। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে JDP নিউজৰ এডমিন শ্ৰদ্ধাৰ এডমিন ৰাজশ্ৰী বৰা। আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে JDP নিউজৰ আজি চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি আৰু সেই বৰ্ষপূৰ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি আপোনালোকে আজি 14 নৱেম্বৰত আপোনালোকে শিশু দিৱস উদযাপন কৰিছে। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ আজি? হয়, প্ৰথমে মই অসমবাসীকে মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নিউজ হেল্থ প্লাছলৈকো মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিয়নো আমাক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। আমাৰ আজি চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান JDP নিউজৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত প্ৰতিভাৱান শিশুসকল আহি পেলাই নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তি আহিছে আৰু আমাৰ প্ৰথম বেলা হ'ল আমাৰ ডান্স কম্পিটিশ্যন, লগতে এৱাৰ্ড শ্ব' আৰু এতিয়া আমাৰ ৰাতিলৈ হ'ব মডেলিং শ্ব' আৰু তাতে আমাৰ আজি অৰূপ কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়াও আহিছিল এটা চিকিৎসাৰ কেম্প লৈ, সেয়েহে তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উল্লেখ্য যে উক্ত দিনাই JDP নিউজে গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰস্থিত কিডনী হস্পিটেল ইনষ্টিটিউট অফ ইউৰলজি এণ্ড কিডনী ডিজিজেছ চমুকৈ IUKDৰ সহযোগত এটি বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰো আয়োজন কৰে। 2 কোটিৰো অধিক ৰোগীয়ে এই বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰে। Hello friends, how are you? Hope you all are well. Now I am at Kampur, a very beautiful and historical place in Nagaon district. I would like to say that here with me, Dr. Arup Kumar Nath, the great urologist of India. So I would like to say, Dr. Nath, this is your hometown, and you had completed your schooling here, class 1 to class 12. And JDP News is going to give an award, namely Kopili Manor Ratna 2024, and it is a very prestigious thing that at your very young age you have been awarded many titles, namely the Leaderman of India, Manav Dordi, Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika Award. So what is your feeling today? Actually, I am being selected for some award. More than the award, I feel good that they have selected me, and they think that I am the right person for the award. So more than the award, it is the feeling that they have selected me that gives me more satisfaction, and it always acts as a catalyst for me to work harder for the benefit of mankind and for the benefit of the bigger society as a whole. And we at the IUKD Kidney Hospital, the first and only kidney hospital of Northeast India, we always try to be the patient friendly, public friendly, and we always go to the public, all the urology doctors and then nephrologists. We always go to the peripheral places, to the interior places, so that we can directly communicate and connect with the masses. So this kind of small recognition, it actually motivates us and inspires us to work harder, to work better for the betterment of the society. Thank you, Dr. Nath. What were the inspirations and what are the inspirations from your respected all teachers and respected all brothers and sisters of Kampur? Actually, because I studied here from class 5 to class 12. At that time, I was the first boy for most of the time, and from here only I got selected for MBBS courses, and afterwards the surgical specialty, the neurological super specialty, where I got all India 4th rank from here itself. So all the time my friend, my brother, my sister, my teachers from this place, they always inspire me, and they in return they used to tell me that
they feel proud that I studied here, and that gives me more satisfaction and more inspiration for doing better. And actually my mantra was to compete with myself. I never competed with anyone else, even in the classes or afterwards when I started practicing in Guwahati or in the northeastern region. I never competed with anyone. That's why maybe I could start few surgeries which were never done in India or even in world. So I never competed with anyone. Had I competed with anyone in Guwahati, so I would have done better than him maybe in Guwahati. So that in that case I could not have done surgeries which were not even thought of in all over India. So I compete with myself. I always want to be better, but I am today. I always want to be better tomorrow. So I only compete with myself. Thank you, Dr. Nath. Last but not the least, do you think that you are a very lucky guy that you have born in Kanpur, a very historical place? Definitely yes, because while studying in this place, because I am from a very poor family and our place is a very flood affected area. When I was in school at that time, we could not afford all my textbooks, and we could not afford private tuition and all. So at that time, few of my teachers they personally taught me without any fees, and some of my classmates they used to provide me with books, notes, everything. So I feel myself very lucky and privileged to be here from this place, Kanpur and Kanpur Higher Secondary School. That for what I am today, 70-80% credit goes to the people, the teachers, and my friends here from Kanpur. সন্ধিয়াৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মায়াময় তথা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত কিডনী হস্পিটেল আয়ুকিডৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক তথা মুখ্য ইউৰলজি বিশেষজ্ঞ লেজাৰমেন ডাক্তৰ অৰূপ কুমাৰ নাথক JDP নিউজে প্ৰদান কৰে কপিলী মানৱ ৰত্ন বঁটা 2024। তেখেতক এটা ট্ৰফি প্ৰদান কৰিব আমাৰ JDP নিউজৰ এডমিন পূজাশ্ৰী বৰা। লগতে এখন চেলেঙেৰে সন্মানিত কৰিব অপূৰ্ব গোহাঁই। তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে এয়া ময়ূৰী বৰাই, আৰু লগতে এখন স্লেজ দি তেখেতক সন্মানিত কৰিছে পৰশাৰাণী বৰাই। কামপুৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ ডেকাৰ সহযোগত পিংকি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ হেল্থ প্লাছ।